Vladimir Petrović Pižon i njegov pomoćnik Duško Savić mogu biti zadovoljni onim što su fudbaleri Radničkog pokazali u susretu sa Mogrenom iz Budve. Igrali su vrlo lepo, stvorili bezbroj šansi za gol i sa optimizmom mogu čekati start u prvoligaškom društvu. Budvani su razočarali. Uglavnom su čuvali svoj gol, a kada su domaći poveli, morali su zaigrati otvorenije i umalo nisu doživjeli katastrofu. Prvo uzbuđenje među 1500 gledalaca izazvao je sudija Đorđe Žutić iz Novog Sada svojim greškama u 3. minutu. Muf je najprije povukao centar halfa gostiju Memića, potom je njega u kaznenom prostoru faulirao Leković, a Žutić ništa nije svirao. Divnu akciju domaćih u 13. minutu Tešović nije završio pogodkom. 7 minuta kasnije izvanredan dupli pas Krupnikovića i Ilića usledio je centaršut, ali je Zdenko Muf zakasnio. U 20. minutu brzi i neugodni centarfor Radničkog Muf odlično je proigrao Tešovića koji je srušen u kaznenom prostoru. Sudija Žutić ponovo nije svirao ništa. Mladi Krupniković dobro je šutirao, ali je Leković odbio loptu u korner. Igrao se 34. minut. 5 minuta nakon toga Ilić se nije najbolje snašao u odličnoj poziciji. U 40. minutu Krupniković je nakon solo akcije lepo ubacio loptu pred gol, ali ga suigrači nisu pratili. Samo 2 minuta nakon toga u idealnoj prilici našao se Muf, no Leković je odbio loptu. Natrčao Ilić, ali gola nema. Minut prije kraja poluvremena još jedan pokušaj Ilića ostaje bez rezultata. U drugom poluvremenu prvu šansu za Radnički Imel propustio je ponovo Saša Ilić u 57. minutu. 2 minuta kasnije odličan centaršut Tešovića Ilić je pretvorio u vodeći gol. U 62. minutu već je bilo 2:0. Izvanredan kontranapad izveli su Ilić, Muf i Tešović. Nakon kornera Ilića u 66. minutu odbrana gostiju bila je potpuno pasivna, pa Vladimir Šubert lako pogađa mrežu. 3:0 za Radnički Imel. Ovo je prvi direktan udarac gostiju na gol Radničkog. Šutirao je Seferović, a igrao se 71. minut susreta. Do kraja utakmice domaći su zadržali inicijativu i pokazali da spremno dočekuju prvo prvenstveno kolo u kojem se sastaju sa Crvenom zvezdom. Boro Lazović i Mojaš Radonjić, trenerski tandem Mogrena, imaju još 7 dana da isprave brojne nedostatke u igri svoje ekipe ispoljene danas.